Alhamdulillah, kita menyambung tahsin dan talaqi Al-Quran. Surah Al-Masad, muka surat 603. Surah yang ke-111. Tabbat yada. Ready semua? Saya ada edarkan buku besar tadi itu. Nanti kita akan guna insya-Allah. Baik, sedia? Seperti biasa banyak melihat mulut saya ketika saya membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد